Pemirsa, risampun kasus cegut asu sane ngawinang kramane seda, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ngelimbakang vaksinasi ring Desa Pancasari, Kecamatan Suke, Sade Buleleng, ngelaksanayang vaksinasi ring kantor Desa Pancasari, ring kawentenan penyatakan ubuh-ubuhan duen kramane. Selain ring lapangan, kramani sampun ngawit rauh kalah sia semeng. Sumekan pisan, kramani ring pemargin vaksinasi inucap, nyayuben soroh buron asu miwah miong. Wenten taler kramo sani maktu ubuh-ubuhan langkungan aukud. Berbekal desa Pancasari wayan komiar semausang, kuentenan populasi pamakas nyani asu ring desa Pancasari kekantenang ageng, katah nyani sawilang paumahan kramani mau buhan siki kantos kali ukun asu rumasuk taler meong. Dani mausang rauhe mangkin kantun nampenin pikobet vaksinasi ring kuentenan asu liar. Mawinan ring galai lintang nanin kepanggih kasus cegut asu sani ngawinang kramani sedel. Paiketan dani ngaptiang pemerintah sida nyelahin malih indik peraturan eliminasi anjing puniki. Asa punika taler Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng Gede Melandrat Ngewedarang anutin data ring warsa kali tali 24 kauningin wenten 100 ulung dasa siki kasus cegut asu. Saking data inucap kauningin selikur kejantenang positif rabies. Raris ring warsani mangkin kauningin wenten selikur kasus tulas negatif mewah kutus positif rabies tur ngawinang asiki kramani sede. Nenten wantah ngelimbakang vaksinasi, pamekas ring ubuh-ubuhan vaksinasi taler kalimbakang kantos asu liar ring wewidangan desa Pancasari. Dinas Pertanian Buleleng nedunang petang diri tim mobiling nganggen tulub ring kuentenan asu liar inucap. Yuda Bali Pos nguningayang.